By this question, nakabati na po ba ka mo bugto? Hininga saying, nanayakan, falling in love is easy, but remaining in love is difficult or hard. Again, falling in love is easy, but remaining in love is hard. And growing in love is harder. Remaining in love is hard, growing in love is harder. Ungod ba? This is for those who fell in love to someone, but after several years, eventually those love, ito nga love nga imo na feel is nag-fade away hiya. Could it be true? Pwede ba ito ya ungod? Yes, ungod ito ya bugto. Why? Because the love we feel at first is often effortless. It's a natural response to attraction, and it is an emotional connection. Tungod na kami emotional connection, na-attract ka something about ito nga person, na in love ka. Bisan waray pa yan nag-effort ta imo, effortless siya. Natural response yan at an attraction. But sustaining the love over time, maaram po ba kang mga bugto? It requires effort, it requires commitment, and sacrifices. Again, sustaining that love requires commitment, effort, and sacrifices. And this is where most relationship fails. Kasi in a long-time relationship, kulang na an effort. Kulang na an ginapakita nga effort, han kada usa, nagiging kampante ka na kasi nga, okay na tiya. Kaya, di na nagkakami ada problema. Take note, bugto. If you are in a relationship or planning to enter into a relationship, remember this. That relationship is like a plant. Kaya plant iya? If you want a plant to grow, kung gusto nimo tumubo hiya, and maging fruitful, ano nimo himuon? Yes, you need to take good care of it. Kailangan tagan mo hiyahin. Sa saribuhan mo hiya, tamaron mo hiya. Tagan mo yan, imo time and attention. And it should be done by the both of you. Duha ka mo. Or else, don't expect nga mag-grow ito nga relationship or don't expect nga maglalast ito niya. It should not be a one-sided kind of relationship. Why I'm talking about this bugto? Kasi it goes the same with our relationship with God. Siguro kung yun na na-imagine about lahat relationship at tao, yes, it's true and it applies to all relationships that we have. Haaton relationship, haaton family, haaton mga friends, haaton mga bugto, haaton workmates, tanan ito yan, na-apply itong iton. But most importantly, it is also true to our relationship with the Lord. Ungod gihapon niya bugto, haaton relationship with God. Remember, the first time we came to know Jesus, we were so in love. Who will say yes? Nga in love ka talaga. And we call that first love. Hino naka-experience nga din first love? Yes, kita nga tan first love. But have you noticed, bugto, after several years, it's not the same anymore. Di na tayo gaya ng dati. Iyakan daw imo self, di na ako gaya ng dati. Makoriyak nun? Di ba? Di na tayo gaya ng dati, nagbago na. Kaya there's a lot of distraction, bugto, that challenges our commitment to God and napadistract liwat kita. Nadadarag gihapon kita. Now, do you think po ba bugto, may impact an aton relationship kan Lord, haaton relationship pa iba? Haaton pag-serve kan Lord, and hangataran natin na ginihimo. Do you think may impact ba? Yes, 100%. A healthy relationship with God will lead into a healthy relationship with others. Kapag may kita maupay nga relationship kan Lord, of course, it will flow naturally to our relationship with others. Dili mo kailangan piriton. Kasi, an imo relationship nga da kan Lord, hiyaan nangunguna, di rin aton emotion. Ngan, makikita naton nga ang mga signs nga naga kami ada problema
an aton relationship nga dakan Lord is when serving becomes a burden. Ito nga, han first love mo Lord, magana pag-journal. Pero han yan na, mabugat naman pag-journal. Di ba? Han una, excited kita man limpyo yan na, pwede iba nala, permi naman la ako. Permi nala ako nagigitara, permi nala ako nakanta. Pwede naman hikuan, Maria. Permi nala ako. Nagiging burden hiya, no? So, another thing that could be a sign nga an aton relationship kada kan Lord is slowly na disconnect na kita, is nagakameda kita misunderstanding and little conflict ha aton mga relationship ha iba. Nga nahukurian kita nga i-work out ito. Di ba? And then, nawaraan aton urge to share Jesus to the lost. Remember ni mo first love, madasig ka magpinanshare. Hinumayakan, amen. Ito nga, waray ka labot, kun waray ka upod, or hain ka, basta, iti mo lang huna-huna, pag may dagod ako yan na makitaan, mag-share good ako ang word ni Lord. Di ba? Ito mahasagasaan, good yan na mahasagasaan, basta may da akong makatapo. Hay iskwilahan man ini, at tricycle driver man ini, pati ang mga ada, gilid-gilid, ginoongayan mo, di ba? Hadto. Yan na. Anong nangyari? Ngan pinakamasaklap bugto, once we disconnected to God, it is so hard for us to sense His leading and guidance. Napausa ka, Lord, ano ba talaga ni mo wila akon? Hiya ba talaga or diri? Magstay ba ako or diri? Nakukurian kita pag-sense ng iya guidance. Pero, could it be possible nga magiging successful kita life even though nawaran aton connection kan Lord? Yes. Kasi iba ang pag-intindihan world and success nga na perspective nga tikang kan Lord. Posible bugto. Pwede kita yumaman. Pwede kita maging successful in aton career. Pwede in the eyes of man, we can still be successful apart from God. Ngan damo ang mga successful nga tao nga diri Kristiyano. Damo, di ba? Kaya it is possible. But remember this bugto. Success without God is meaningless. There's no fulfillment in it. The only way for life to make sense is when you start living the purpose God has called you for. Success is not equal to a happy and fulfilling life. Success is not equal to a happy and fulfilling life. Kaya ang challenge sa aton niya na, amoy ni ang reason that there's a lot of believers today nga after 5 years, 10 years, nakikitaan mo, wala na makagpadayon. Kasi aadi kita nag-struggle whether to pursue a successful life or to pursuehan calling nga may dakita nga dakan, Lord. Ada kasi dida, nakukurian kita. So before we answer ito nga question, let us discover ano ba ang impact hanaton connection nga dakan, Lord, towards success, towards our relationship, and towards our ministry. Kailangan makit-an tayo niya. Lord, pwede ba nga habang nag-serve ako ay maging successful gyap ako? Ngan pwede ba, Lord, nga once ginpili ko ikaw, ibig sabihin, I will be out of my comfort zone? Pwede ba gyap ito niya? Kitaon natin na nubugto. Ang natin theme today is staying connected with God in a distracted world. Paano kaya kita maging connected lagyap nga dakan, Lord? Nga adi kita ha world nga damo ang distraction. So let us read our passage that is to be found in the book of John, chapter 15, verses 1 to 8. I don't know if visible hiyang to halast. Pero basahon natin. We will be reading from the New Living Translation. Okay? So, kung nada na kamo, durungan basahon nato I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me.
Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be granted. When you produce much fruit, you are my true disciples. And this brings great glory to my Father. Okay, so that's our passage. I know that we are all familiar of hini nga passage. Nganda mo na nato na journal hini or nabasa nga books about hini. So let's go deeper, ano. And Book of John, mga bugto, dami dun pieces of truth that we can discover about the Father, about Jesus, about eternal life, about the Holy Spirit. Damo ang gin-reveal sa Book of John. Actually, that's why it is being suggested that if you are a new Christian, ano yung babasahon is and Book of John, kasi di na talaga gin-reveal He Lord. So this help us explore the dynamic relationship between the Lord and His disciple. And in this chapter of John, actually this is part of the farewell discourse of Jesus. Kasi starting John chapter 13, nga John chapter 17, amo ito niya mga farewell message. So sumiling nga na kita farewell pagpapaalam. So itaw nga ni nagpapaalam, ito mga gin-share, mga deep, mga importante nga mga message. He speaks to His disciples about mangyayari ha iya, about ang crucifixion nga mangyayari ha iya. And this discourse focus on His teachings about prayers and other instruction to prepare, para ma-prepare ang mga disciples han iya paggikan. Now, so let us focus dili no. Hini nga aton passage, and focus niya is about the vine and the branches. So, if you will just directly go into the purpose of God, hini nga passage, it is very clear mga bugto nga may gini-expect He Lord ha mga disciples. Again, it is clear that the Lord is expecting something or may dahiya goal nga ginset para aton. Ano kaya ito nga goal? Ang goal kaya ni Lord, maging engineer kita? Ang goal kaya ni Lord, maging successful kita nga businessman? Ano kaya ang goal nga very particular ni Lord? Nga iya talaga yung clarify, hindi din He. Kikitaon natin, ano? So, this is not the same with the other parables that Jesus shared to His disciples. Here, bugto, we see Jesus extended the metaphor and He draws our attention to a fruitful vine and provides two primary applications for us to learn. And later, we will understand bugto nga may duha nga importante nga butang that we need to understand hini nga part. And part ni Lord nga and part naton. So, again, God is expecting something from us. May gini-expect. Ikaw may gini-expect ka ba kan Lord? May da ba? Maram ka Lord may gini-expect luat mo. Then, kitaon naton ano ang part ni Lord in the fulfillment of that goal. Ano ba ang part niya? Ano niya himuon? But diri lahi Lord ang may part. Ano ang part naton as believers or disciples para ma-fulfill ini nga goal nga may dahil Lord haaton. So let's start verse 1. Verse 1. So here na yakan bugto. I am the true grapevine and my Father is the gardener. So let us imagine a setting ano nga adto kitan garden. Ha garden anon maadto? Of course, ha garden aadto an gardener, aadton mga apparatus that the gardeners use para haniya mga tanom. Yan, ano pa naadto? Ha garden may tuna. Sige daw, imagine na iyo kalugar nga ano niyo makikita na garden. May mga gardenan, may mga umangan hi.
May mga uma. So, imagine nga ato kita ha garden, hano. So, nayakan nga dihi Jesus Christ. I am the true grapevine, and my Father is the gardener. Hino ang true grapevine? It's Jesus. And the Father is the gardener. So, present ha garden, He Jesus, and the Father. Now, if you are observant bugto, every time Jesus wants to reveal something deeper, He uses the things of this world to illustrate kung ano talagang iya gusto ihatag ang message. Ginagamit niya ang mga things sa kalibutan. Like for example, and salt and light. Para ma-appreciate natin kung ano ang aton part or ano ang aton rule ha kalibutan, Jesus used the illustration of the salt and the light. So as believers, we are the salt and the light of this world. And the lamp, ginagamit gihapon ni Lord, the lost coin, para ma-realize natin gaano ka-importante bisan and piso nga nawawara kan Lord, the leavened bread and the 10 bridesmaids. So damo ha Bible, particularly ha gospel books, nga Jesus, He loves to use illustrations just to reveal the truth. Ginagamit talaga niya. Now, here in our passage bugto, Jesus wants to emphasize the importance of union and communion. Again, and gusto nila dig-emphasize nga di is an aton connection na iya. An aton union and communion with the Lord. And ang ginagamit ha Bible, damo gihapon nga ang ginagamit nga mga illustrations or images just to let us realize gaano ka-importante ang aton union with the Lord. Like the bride and the bridegroom, the sheep and the shepherd. Makuri mabuhi ang sheep without the shepherd. Diba? Ngan, diri manadayon ang kasal kung bride la. Kailangan may ada ang groom, ada ang mga bride's groom. So, it is clear bugto nga may connection nga kailangan naton kit-on ngan importante nga da kan Lord. Ngan here in our passage, Jesus introduced the metaphor of the vine and the branches. Actually, gingamit ni Lord nga illustration kasi sa Israel damo ang mga vines. Ngan actually an vine nag-illustrate ito hiya han Israel or it identify Israel herself. So ano ang karegsig nun? As the vine, an Israel, hiya ang directly connected nga to kan Lord. Ngan gini-expect ni Lord nga magbi-bear hiyahin fruits. Kaya lang, according nga book of Isaiah, imbis nga mag-upay nga prutas and makitaan ni Lord, maglain nga prutas. Pero didi kita mag-focus yan na. So, didi kitahan vine. Okay? I am the true grapevine. If napansin niyo, ginbuta nga din ni Lord ang word nga true. Diba? I am the true grapevine. Kaya ano ba kailangan butangan nga word nga true? Pwede man siguro sumiring na ni Lord, I am the grapevine. Diba? It's because bugto, there are different types of grapevines. Damuya. Vines. Ngan, ito nga mga different types of grapevines, may ada weak, may ada mga fragile. Pero ang vine nga tikang ha Israel is amoy tuyaan, makuri ma-break. Ito nga strong talaga hiya. Diriya basta-basta mautod, marigon hiya. Kaya niya ka ni Lord, I am the true grapevine. Meaning, bugto, damo ang mga pwede mag-claim like Jesus. Nga hiraan vine. Pwede. Damo ang pwede magakan nga, I am the vine, I am Jesus. And it is true. Haaton yun na generation, damo ang nag-claim nga hiray Jesus. May dangani kita di dia Philippines, di ba? Mindanao. Ang buto ni dia Visayas kung magkakamayada na ba? Haluson, kitaon naton, hano? So, Jesus being the true vine means He is the original, true, of which all the other vines are copy. So, those who come after Jesus, they are not the true vines. Kailangan careful kita, damo ang nadideceive bugto. Damo ang nadideceive nga, han mga new teachings, han mga new claims yan nga natutuo dahil hira.
So, kailangan natin maging careful kay bisan di church may mga na-deceive na. Oo. So, it is expected kasi even na Book of Acts, nayakan talaga to nga damuan mga deceiver nga magkakaabot. So, we need to be careful kasi damuan maklaim that they are the true vine. Pero nayakan hi Lord, paano mo baruan? Nga aniragin share hi Jesus talaga? According to John 14:6, nayakan po nida. Nalayakan ni Jesus, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kung naniragin siya share hi Jesus and way para may nga langit, diri an religion, diri an ira mga paniniwala ang kalugaringon. So, true ang dito ya. Kung ang truth aniragin siya share, diri an ira inimbinto nga kalugaringon nga truth. So, hindi kita pwede madali tumuod. Kung naghahatag ito yan life, naghahatag in hope, so kan Lord ito. Kailangan maaram kita bugto, mag-distinguish talaga. Kung ang mga nabatian naton, ungod ba ito nga tikang kan Lord or tikang ang kaaway. And it will be so hard for us to discern which are those information that comes from God and information that does not come from God if diri marigo na naton connection. Diri hiya madali. Okay? So again, Jesus is the true grapevine. Waray na iba. May nga ni sumiring ha imo nga, masisave ka pag mag-join ka amon religion, signa, wara, diri na ito ano siya. Iba na iton hiya. Masisave ka mo kapag magsugad ka mo hini, sugad iton. Waray na bugto. Kailangan maging careful kita kay damo yan na ang nagsisharehan word of God. Even nasakay kamihan van, ginaaway ako kay kailangan ko no an irregular religion. Driver yan grand tours ba ikaw makasakay. Grabe niya paniguro, nagiinisog na hiya. Kailangan ko no maka-join an religion para ko na may ngadto langit. Pakianang ko yan, nasiman ako. Yeah, inin nga, pag abot ha langit, do you think mapakiana hi Lord kung ano mo religion? Ambot ko no, di rin lugudak maaram ko no ito. Naniniguro pa ko diya. Nagpipinanguan. Pinanaway na yan. Baga nag-iistorya man lang kami ito. Naniniguro ya ora-ora. So be careful kita bugto. Anya ka ni Pastor Permi Amon. Kapag angin siya share nga nin tao is salvation comes from joining the religion, kulto iton hiya. Ngan ito nga parang feeling ni hiralan tama, antanan di rin na tama. Hala, hiralan nakaintindin Bible, kita waray, hiralan tama. Pwede ito. Ito nga, parehas ka mo ginabasa nga book, yala nakaintindi ka waray. Pwede ito. Di ba? So, we must be careful. Okay, so, now we will use the concept of farming or gardening to draw the principles of fruit bearing. So, kita nga mga anak ni Lord, i-imagine natin kita nga tanan, ada kita ha garden, ada kita ha farm. Okay, kita nga tanan. So, what are the things that a farmer has to consider if he wish to have a good harvest? Do you think, bugto, magtatanom hi Lord in usa nga tanaman, ha iya garden, nga, diri mag-expect nga tumubo nga namunga? Pwede ito? So ito, farmer ka, sige, di da kala. Di maaraw mangyayari yung basta gintanom kulay ikaw. Pwede kaya ito? Pwede? Diri ano, once gintanom ka ni Lord, mag-expect kaya nga, may maha-harvest niya. Di ba? So, gininalagaan mo pa. Pag nagtatanom ka numay, of course, pag abutan panahon, magbubungay. Pag nagtanom ka mangga, maabutan panahon, magbubungay ito niya. Di ba? So again, it is clear nga that God as a gardener, nga nagtanom ha garden, nag-i-expect hiya. May gini-expect hiya ha aton. May gusto hiya makitaan ha aton. Amen? Okay, so set aton mind ano. Okay, para mamungan usa nga tanom, para tumubo, so una anay patubuon anay naton, usang pabungahon, ano ba ang kailangan naton maintindihan? Okay? So pwede ba ito, bisan din kala pwede magtanom? Pwede ba? Haiyo umahan. Pwede ba ito kung din kala magtatanom? Diri kailangan piliun mo an, diri damon kahoy, kailangan piliun mo, diri matigaan tuna, diri baton. Kailangan piliun mo and place an iyo umahan nga sigurado matubo talaga. Amen?
Kaya, the first thing that we need to understand bugto para mag-grow kita and mamunga is choose to be in the right environment. Again, choose to be in the right environment. Okay? Pilion naton ang tama nga environment. Okay, basahon naton verse 4. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Ano ang ginyayakan ni Lord nga di? Remain in me, and word nga me. Bugto, it tells about the environment, the place. Kanino dapat magre-remain o sa Kristiyano so that maging fruitful hiya, so that mag-grow hiya. May part ba kita nga himuon? Ang pag-remain ba may effort or waray? May ada. Ano ang resulta? If you will remain in me, I will remain in you. May resulta hiya. Let's say, for example, bugto, what is the right environment para han usang nga seed? Okay, may kita picturehan sa seed para ma-imagine niyo. Okay, next pa. Ayan. Ang seed, ano ba ang right environment niya? Para tumubo hiya. Matubo ba hiya ha rocky soil? Ha sandy? Ano nga soil ang matutubuan niya? It should be the loam soil or the fertile soil. Diba? Ito ang kind of environment the seed needs in order to grow. And baby bugto, para maging healthy, para mag-grow hiya, ano nga environment ang kailangan may dahiya? An loving environment, an environment wherein ada an care, ada an iya parents, an iya mama, di ba? So, dapat ito nga environment. And you know, bugto, unfertile soil, di nakukuha ang fertile soil. Yan na, unfertile soil, bugto. Nakukuha na natin may nanahaya ginihimo or mga, tawag ini? Oo, mga, basta may daan ng mga chemicals. Pero hadto, ang pag ginayakan nga fertile soil, it comes from the manure of the animals. Di ba? Medyo mga magbaho, mga maglain. Haamon umaan, mga donut na nga mga saging, mga gamit-gamit na nga ito. Pag natutunaw na ito, naging fertile na ito yan, tanom. Di ka mo maarambog to. Nga ang mga butang ha imo life nga, akala mo maglain, amo nga it fertilizer ha imo life. Dida ka ngayon nag-grow. Di mo lang na-appreciate. Diba? Di mo na-appreciate nga may nag-iinaway ha imo, di mo na-appreciate ang imo mga imperfections, ang imo mga failures, di mo na-appreciate ang mga maglain nga pangyayari, mga tikadunot, mga something nga magkuan, pero amo nga ito fertilizer ha imo life. Now, why is environment important? Now, I want you to imagine what kind of environment you have right now or nag-grow up ka. Hay mo family nala, haiyo mo neighborhood. Ano ang environment? Ano madalas mo na batian? Ano madalas mo na ikikitaan? Here nag-grow up environment nga nagugugli atay. Nagdadalagan ay aga-aga pa, nagkakalabog ng mga kaldero, so ganito. Kaya no importante ang environment. Adi po bugto, who you are is a product of your environment. Again, who you are is a product of your environment. Our behavior, our outlooks in life, that is being shaped bugto by the kind of environment we have. Nai-influence siya. Ngayon, ano ito nga mga environment ka atong pinag-uusapan? It includes the people we live with, and lifestyle nira, and nira beliefs, and ang culture nga aada. Ami ito ang ginyayakan natin nga environment. Diri ang mga kahoy, mga puno. Bagin iba, amon environment, damon amon tanaman. Hala. Okay. But we are talking about life. Okay? Bagin iba niyo gini-imagine. Nga naarang ko bugto, all of those things has the power to influence han aton behavior, han aton mindset.
and how we perceive life, how we respond han mga trials, han mga nangyayari aton kinabuhi, nai-influence kita hiton. Di ba? Ngan, if you grow up from a place where shouting and yelling is normal, you would never think that it's wrong. Okay lang ngayon, okay mo nagugli atay kita. Ano na? Normal la. Di ba? Kung nag-grow up ka in environment nga, nagkisigarilyo-daan ang mga tao nga ada, nagbabaraha, tanan, kung ano an aton usually nga nakita na bang nagdadako kita, it becomes the right thing for us. Ngan it becomes the normal thing ha aton. Accepted ito naton daan. Kaya nga, nayakan amon lesson na ethics is, ang tao may dakita iba-iba nga right and wrong. Depende yan pinagdadakuan naton. If you grow up from a place nga, this kind of lifestyle is considered normal and acceptable, then that's the right thing for you. Whereas, if you grow up from a place nga, ini nga butang diri acceptable, diri hiya right thing, so you will grow up nga, diri may ito kakarawaton. Ngan pinagtapo ka mo, ini iba niya lifestyle, nga na-accepted niya. Ini diri kay na-accept niya life. Nagtapo ka mo. Anong mangyayari? Conflict. Anong dapat naton himuon? Matuod ba kita nga iba-iba ang right thing and wrong thing ha atong? Kailangan may Bible kita. Kasi diri pwede ang right thing based la human concept and understanding. Diri pwede bugto. Kasi kung amo nala ito, diri kita magkakairintindihay. Waray kita standard na gin sa sunod. When it comes to ethics or what is right and wrong, waray kita ibang nga mabasihan kundi ang word ni Lord la. Do you understand? Yon. So, nakikita gihap kita. Okay? So, a negative environment will manifest in our attitude and the choices we make. So, kung an environment naman positive, na manifest gyapon na aton attitude, and dako niya impact ka aton emotionally and mentally. Kasi na aton environment, ang mga nabatian naton na ginyayakan na about ta aton, ang mga tao nga naton nakaupod, somehow, di na shape an aton identity, aton kalugaringon, and how we see ourselves. Kaya, you don't have to condemn yourself kung an imo response ini nga particular nga circumstance sa imo life is different from others. Kasi, ito nga imo response, dili lang ito na-develop dida, may history kada response naton. May history ito. Babalikon mo pa han imo childhood experiences, an imo childhood traumas. Babalikon mo nga tungan, di na mo maintindihan, kaya pala sugad ako hini. Kasi I was being influenced by the environment I grew up with when I was still young. Di na mo maiintindihan. Kaya very important bugto ang environment. So, and I believe po, bugto, that most of us came from unhealthy or negative environment. Most of us. Diri man siguro tanan, pero damo. Maybe, ang aton environment ang nagdadako kita, nag-iinaway aton parents, nagiinom hira, nagisigarilyo hira, or maybe nagdako kita nga nakikita naton hira nga naghihimuan diri maupay, and it becomes acceptable to us kasi hira pinakauna naton nga teacher. Bisan nira diri ginayakan naton because nakikita naton nga naganihimo para aton tama na ito ya. Di ba? May nagakastigo, nagiinom, waray maupay ang communication, kapag may sala ka, iisgan ka dayon. Mga unhealthy environment bugto. And we cannot blame our parents. Because maybe that's the kind of environment they grow up also. Habang bata pa hira. Diri kita pwede mag-blame haira. Kaya, maram kamuhan story ni Salome Salve, nga ni 5th Solomon. Hira an perfect example kung kay ano nasugad hira because of the kind of environment that they grow up with. Salome Salve, maaram ka mo kay ano, an iya longing is to find acceptance. Habutang nga ginhimo yan na. Actually, Salome Salve is a sex worker. And
she don't have any desire to enter into a relationship. Ngan para ay malipayon niya. Maaram ka mo niya history kaya nangyari to ya. She grew up with a parent nga mga narcissist. Pag narcissist nga ni, ang ginaya ka na iya permi, sugad ka hini. Dili ka maging successful, waray maupay ka nga ngagtuan, sugad ka hini, sugad ka ito, sugad ka ito. Kapag apay ito ang permi mo mga batian, an imo image sa imo self, an imo identity, sugad ka na hini. Mag-struggle ka, pag-accept, an imo ka lugar ingon, kasi amo naan na itanong imo na huna. So, nagdadako hiya, grabe ang iya pinagdadaanan. She was always trying to find acceptance, namilingan word ta ibang abutangan para iya, ano niya trabaho yan na, other than iya word. Maroon ka mo, while I was watching an Tony Talks, ni kan Salvi, and ako na-feel is kaluoy, and somehow, relate ako yung part nga, I also grow up from a family nga ginayaknan ka nga, di ka makakahuman, sugad ka hini, iisgan ka la, pero may narcissistic kind of parents. Nga ipaparealize sa imo nga waray ka ginhimo nga tama. Ngan makuriya bugto. Kung usa ka nga, tao, ngayon na nakukurean kapag accept na imo self, very low an imo self-confidence. Parang feeling mo waray ka hingangadtuan. It may be because nag-start ituhan bata ka pa. Amo ito ang mga words nga pwede mo nabatian. Maybe dirilahi mo parents or ha mga tao nga nakapalibot ta imo. And he fifth Solomon. Grabe bugto an iya struggle. It's because may dahiya mother, pero ginbabayaan hiya permi. So nag-grow up hiya, nga kundingin hiya ma-attach la. Dito hiya nagstay. Pero ang longing han iya heart nga, maka-feel talaga hiya in family, in belongingness, in home, waray. So nag-go hiya from relationship to relationship. Actually, bayot in hiya, di ba? Ngan, imbes nga makukondem tahirahan, no? Because of the kind of life that they live right now, ma-feel na natin ang kaluoy haira. Ngan may intindihan mo gap imo self. Some point. Kaya ngayon, may di ako ginibinya sa nga book, nga gin-emphasize nga to ang difference and sins and wants. Ang sin bugto, may diya malain nga impakaaton, pero ang wants, may dagap ya malain nga impakaaton. And wants are those things sa ginhimo aton nga na-hurt kita. Ngayon mga wants nagtikang pa ito habang bata pa kita. Mga words nga aton nabatian, mga nangyari aton life, nga diri maupay, wounds nga nito nangyari aton. Kaya pala kailangan may dakita inner healing. So for example, there's particular scene hano, nga magkaupod ka mo imo, siguro aton bugto. An iya response is normal. For example, na-esgan hiya. Pero iya, wala hiya magdibdib. Baga na, process lang niya dahil. Ikaw, ang time nga na-esgan ka, nag-overthink ka, iba ni mo response. Dili mo kailangan i-blame yourself kasi may history to in the past. Kaya nasusugad ka. Di ba sometimes feeling natin na condemn natin ang kaya nasugad lagyap ako ini. Bagto, ayaw i-condemn yourself kasi may history, every response nga may dakita. May history to in the past. Labi na kung nakadto ka ha family nga, grabe an condemnation, grabe an perfectionist nga klase and family, ito nga every sin, iisgan ka, grabe ito nga struggle. Kaya kailangan mo i-trace back, ano kaya history ni nga akong response? Dili nagtikang. Ayaw ka hadlok i-face an imo past nga once, kasi waray healing kapag di mo ito i-face. Balikon mo iton, ano ang mga naalala mo nga, mga nangyari ha past, nga para imo na-hurt ka lagyap nga daya na, every time, ginbabalik mo ya. Kaya maybe those are the reasons why we have wrong responses sa mga circumstances nga may dakita. Could it be true, bugto? Nakaka-relate ka mo? Di ba? Ungod dito hiya. Ungod nga ungod dito niya. Ha friendship, madali kita umuba. Maram ka mo kay ano? It could be an reason nga dali kita umuba kasi nagdako kita nga wala kita tagi attention. So pag wala ka tagi attention, nakandako ka na-find mo ang belonging na sa imo sangkay. And then, umabot ang time nga tigdalahiya, medyo napaharayo or wala ka kataging time, nauba kita. Kasi, ang history nga da, wounded ka pa ito nga party da. Ang kailangan pa ito ma-process. Kaya magiging thankful kita ang mga circumstances nga ginpro-provide ni Lord nga nagawas ang mga wounds naton, natitrigger hiya
Triggers are gifts from God. Kasi di na natin makikitaan nga, amo pa nga ini ang mga butang kailangan ma-process sa akon. Kailangan maayos sa akon. Kaya bugto, ako I have sharing iba-iba nga mga tao. Nga bisa na ako, gibibinuligan ko akong self, kaya sugad ako hini, kaya sugad iton. Di ba, may daha ato ni mga anger issues. Mga, makuri kita mag-forgive, kaya andala, makuri mag-forgive ako, na iya madali la. Kaya andala, madali la ini mag-process sa iya, kaya andala, hiya, waraya imperfect, mga insecurities, ako kadadamot ako insecurities. Bugto may history ito nga tanan. Balik ka iton, ngan i-face. Siring pa nga ni, akong nakitaan, may ada pain nga waray mo pakatangisi. May ada wound nga waray mo pakatangisi. May ada wound nga waray mo pakarelease. You need to go back iton. Iyakan ito hiya, i-release iton hiya, itangis iton hiya. So that healing will start. It's deep bugto. Kasi damo ang wounds. Damo na itong mga childhood traumas nga gininiglek la naton. Ginsosuppress naton. Giniyakan na naton, self-denial. Self-denial, diri ko inaka. Bugto, diri ito siya ang self-denial. Hanggat diri ito na process and na-heal, you will keep struggling ito nga butang. Ngan makukurean ka la. Kaya, always ko ginapapaintindi akon mga naka-sharing nga, it's okay. It's okay kung diri ka pa, diri dayon, ansyan imo response. You need to understand yourself. You need to accept nga may da ka ngayon kailangan. Ayuso na past. Balik ka. Tangisingan. You know what? While I was meditating, reflecting to every time na travel ako, damo na ako na-realize, salawari ko pa ngayon inikatangisi. Kaya pala, an impact hanwon nga waray mo patangisi, every time nga may nabatian ka about iton, nga nakaka-relate ka, bagayan na nadugo. Nadugo pa hiya. Hai mo heart. Nagiging sad ka pa. Maaaram ka nga healed ka na kapag may trigger nga ada, nakaka-relate ka, and then you're just smiling. Kasi maaram ka nga tapos ka na iton. Imo na ito hiya na-release. Ngan kaya mo niya i-istorya, kaya mo niya na i-share nga diri sad an imo tun han pag-share. Pwede naton i-share naton once in the past nga naton tun is happy na. And that's when the time nga mayiyakan naton nga healed na kita. Pero pag every time giniyakan mo ito, gin-share mo nga na adalagyapon an emotions nga nabilin bugto balikon tayo to ya. Buligan natin atong kalagaringan. Actually, ikaw ang mas maaram han details an imo life. Ikaw ang mas maaram ito. At tubangon tayo to ya. Amen? Amen. So, bugto praise God. Praise God talaga nga may Ginoo kita, may da kita spiritual family. Kita didibugtanan nga adi na, or even those who are listening, we have different ones. Ngan, ito nga mga wounds nga may nakita hapas, kailangan maintindihan naton nga may impact ito ha aton niya na. Ayaw pagyakan nga hapas na ito ya, adi na ako, waray na ako dito, waray, may impact ito niya. And God's desire is to heal us. Jesus, maram ka mo, gin-express niyan iya emotions. He is a man of sorrow. Diba? Jesus even wept. If you will really look at paano ni Lord ginaatubang ang mga challenges niya life, gina-express niya ni emotions. Gin-feel talaga niya. Bugto, ayaw i-set aside. Ayaw i-numb an imo self. Kasi we thought numbing our pain is self-denial, but it's not. Kasi na-manifest laga piya kapag may mga triggers. Diba? Nag-iba na ang topic. Balik na yan kita. So what is the right, bagan interesado lahat ka mo, no? So what is the right environment for every believer? Diba? Nayakan ni Lord, remain in me. Bugto, dako nga impact iton presensya ni Lord haaton when it comes to healing. Dako ya ora-ora. Kaya ang right environment for us, every believer, kita bugto, is the environment
where the presence of God dwells. It is the church, our cell group, and aton life nga dakan Lord. I want to show you a video Kung dili gini-emphasize ini nga video kung gaano ka-importante an environment nga ada ang presence ni Lord. Kitawon lang naton kadali, halipot lang niya. Pwede balik. Para maklaro la. Tapos, i-volume talaya. In our image and likeness. Notice, if you take a fish out of the water, it will die. And when you remove a tree from the ground, it also dies. Similarly, when man disconnects from God, he dies. God is our natural environment. We were created to live in his presence. We have to be connected with him because only with him life exists. Remember that water without fish is still water, but fish without water is nothing. The soil without the tree is still soil, but the tree without soil is nothing. God without man is still God, but man without God is nothing. Let us stay connected with God. When God wanted to create... Naghimo hi Lord han fish. Na before yan naghimo han fish, naghimo na iyahan place nga uukyan han fish. Tama? Naghimo hi Lord han bird. Ano na ginhimo nga una? An environment han bird. Naghimo hi Lord ang tao, he turned to himself. Kasi the right environment para mabuhi kita is in the presence of God. So, ang fish, pagtanggalon mo tubig, mamamatay. Kita, kung mawara kita nga dakalon, mamamatay kita. God without man is still God. But man without God, we are nothing. So, the right environment bugto nga madapat may kita is where the presence of God dwells. Kailangan natin ang presensya ni Lord. Ini nga book nga akong hindi binasa. Di na ako nakitaan, gaano hi Lord ka-gentle, yan ka maintindihan when it comes on aton mga past wounds. Gaano kita ni Lord giniintindi nga maka-recover, ngan ma-heal hiton. Ngan, di na may kitaan nga, di tanan nga tao nga nakaupod mo or nasisyaran mo is kaya nira i-reach down imo deepest struggle and wounds. But with God, di ka maaram, gaano hi Lord ka patient, and gaano hi Lord nagpro-provide han right people, right circumstances para mahil ito nga mga wounds nga may dakita. Ka-amazing bugto. So let us check if we have this spiritual environment for us to grow and bear fruits. Unang-una, an aton altar life. So, an aton altar life, an aton cell group, ngan an training. And even an mga services. An aton altar life bugto, usay ito hiya nga maupay nga environment for us believers to grow. Diba? So, parehas it mag-asawa, kailangan nila may one-on-one nila nga sharing or time para mag-grow nila relationship. So, same gihapon na aton personal relationship nga dakanda. We need to spend time with God through His Word, listening to Him, meditating His Word, para mas makilala naton hi Lord, ngan maging deeper aton relationship nga daiya. So, hinuan magpo-provide ito nga environment, kitaan mahihimuon. Dapat, naada kita altar life or devotion life. Nagabasa kita in Bible, na mga kita worship songs, nagabasa kita in mga books. Amay ito niya. An altar life ba is limited haaton pag-journal kada gabi or kada kaagahon? Limited ba hiya? What do you think? Magto it aton altar life it is not the place itself. Dirito yan siya. You can bring your altar everywhere. Your true altar is in your heart. Pag maaram ka, aware ka, bisan hain ka,
nga ma-connect ka kan Lord, mag-worship ka, that's your altar. Pwede mo ito himuon. Our cell group bugto. Ang aton cell group dako hiya nga important. Baga ang cell group naton, kung ang church, hospital hiya, ang cell group mga clinic hiya. Mga gunti-gunti nga clinic. Ang cell group mo talaga may experience and dida ka gin-encourage, may share mo ni mo struggles, and imo insecurities. You will find people with same struggles nga may da ka, mga failures sa mga natubangan. It's the right environment. Para makamabugto, you are so blessed nga may da ka mo sa loob. Kasi may da ka place to release, to share. Ang mga tao nga unbelievers bugto, sad to say, waray ito nira. Kita, we are so blessed. We need accountability people. Kailangan nato ito nga, yayaknan kita, ano ka na, ginpupush kita. Kailangan ito, right environment ito nira. Ayaw ito nira pagdalagani. Okay? Then our spiritual family, ang church, kailangan natin kasi at church, ada ang godly culture, gindi-develop, ada ginaayos ang aton mga experiences sa life. Church kita ginapa-experience, kung diri ka laban imo, biological family, love kan imo spiritual family. Kung diri ka appreciated han, mga tao, hakalibutan, well, inside the church, you are so appreciated, you are so loved. Amen ba? Kaya bugto, importante ora-ora. The church is our green pasture. Makakarest kita, diri kita i-judge despite an aton mga imperfection. Kaya ayaw good talaga pagbulag. Layakan nga ni Hebrews. Adi pa ang training. Balik anay kita kadali. So training is also right kind of environment. Kasi, di na save kita bugto, dito automatic nga dati na kita or maaram na kita tatihimuon. Kailangan liwat natin matrain, paano mag-share ang word of God, paano mag-consolidate, paano mag-disciple. Kailangan natin ng training. Diba? Okay, next. Sasingan niya Hebrews chapter 10, verses 24-25. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. So it is expected that our gatherings will lead into acts of love and good works. Mayakan mo nga right people ang imo na upod. Kung every time kaupod mo ira, baka ka nabubuutan. Ito nga kapag kaupod mo ira, na-encourage ka nga mag-journal, magbasan books, magbasan Bible, na-encourage ka nga bumulig. Ito nga kapag kaupod mo nga nira, parang may growth nga nangyayari ha imo. Kaya nayakan niya let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works, and let us not neglect. Ayaw ko natin kang alimtin aton cell group. Ang alimtan mo na ni mo cell group. Ayaw ko natin kang alimtian aton training. Ayaw natin kang alimtian fellowship. Ayaw natin kang alimtian church services. Diba? So, kung nag-watch lang kita online, that's good. You will hear the same message. But having a physical service is dirila about kung ano ang message nga ato na batian. It's all about knowing other brothers and sisters kasi nagkakakamay-ada ka growth. Having fellowship, nakakilala ay kita. Kasi waray application kung nagre-remain lang kita online. Diba? Waray application. So, ayaw natin kang alimtian, yakan, ni Apostle Paul, let us not neglect. Ayaw natin pabayiin aton ang aton mga kirigta. So, kung may dangan ni training, attend kita. Amen? Kung may dangan ni gathering, may pangarigo, asay pa, may pangaon, asay pa. Diba? May dangan ni evangelism, attend gihap kita. Amen? As some people do, ibig sabihin, may danay ito naghihimo. But, ito nga diha SFCA. But encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Ano na aton motivation? Kaya ano diri kita mag-give up a cell group, aton ministry, church, it's because harani na ang pagbalik ni Lord. Bisan lang Lord, bumalik nga natumaran, nagsi-cell group kita. Bisan lang Lord, bumalik nga natumaran nga, nag-evangelism kita. Kaya ayaw good, pauraha good imo cell group. Meron ka muna yakan ni Pastor Ariel. Ano sa nga Kristiyano nga waray cell group is like a street child. Waray nagtatag-ada. Kaya kailangan bugto paniguro good nga may daha yung magsi-cell group. Kay baga ka kita ng street child. Gusto niyo maging street child? May da piso. May da ka piso. May da ka kuan pagkaon. Ito nga, di ka maaram kung may hangain ka,
Di ka maaram kung kanino ka nabilong. So, kailangan may cell group kita. Di ba? Kailangan may da kita spiritual father. And pinakakuan natin nga spiritual father is aton pastor. Bugto, if you want to grow, kailangan we need to choose the right environment. Kung may da right environment, may nagyapon wrong environment. So we need the right friends, right group of people, mga tao nga tama ang belief, mga tao nga tama ang lifestyle. Kasi again, may impact ka aton ang environment nga may nakita. Now, the challenge lies in here. Diri pwede bugto nga didiha right, we have the right environment and still we are connected to the wrong environment. Nahag-try na ba ka mo pag-connectan duha nga wifi o sa nga cellphone? Waray, kailangan mo i-disconnect an usa. Di ba? So, in the same way, you will not grow in the wrong environment. Okay, may da ako friends nga mga na-join ako han ways an akong friends sa kalibutan. Na-join at akong friends han di kan Lord. Anong nangyari imo? Kumusta man? Bagto, you have to disconnect from the wrong environment. We need to disconnect from the wrong people, wrong gatherings, and unnecessary places. Kailangan ma-disconnect kita iton. Diri nga di na kita mahikisang kaya, era kailangan tayo sang kayon, kay dadadong tangani ra kan Lord. Pero, igalaw tayo nga, an ira lifestyle, an ira ways, sub-on na naton. Kailangan na natin ito mag-disconnect. Diri pwede nga, may dala kita right environment, may dala kita wrong environment. Diri kita ito mag-grow. Diri kita ito magiging fruitful. Now, do you want to know paano mag-disconnect? Hinon may da mga kailangan i-disconnect nga di. Aminin. May da kita kailangan i-disconnect, di ba? The only way for us to disconnect is to say no. Again, say no. Disconnect. Aton wifi na yakan ito forget. Di ba? Tapos may connect. Bagin pag to kailangan mo na ito i-forget para maka-disconnect ka na. Di ba? May daman ito button nga imo i-click-click. I-click lang ito ya. Di ba? Pag siringan imo workmate, tara. Dito kita. May dangad to pangarigo. Pangarigo la. Oh, may daan pa ito nangyayari nga iba. Diri la pangarigo. May daan lahat ito erigno, may daan sarayaw. Okay. No. Don't be guilty of saying no. Mayakan ka, hala ba, hindi rin na makikiupo da akon, kay nag-no ako. So what? Diba? It's okay. Ayaw i-sacrifice an imo relationship kan Lord para lang relationship ni mo iba. Oo nga, maupan iyo relationship imo ka workmate, pero kumusta man imo relationship kan Lord? Die. Diba? Bagto, we need to learn to say no han mga wrong environment, han wrong places. Diba? Now, if you are concerned about your spiritual growth and maturity, you need to choose the right environment. Kailangan maaram ka pumili. Maaram ka na mapumili. Choose the environment where you are encouraged to grow in your love, in your faith, and your humility. Kailangan pipiliun tayo tiya. And remember, it's not enough nga may na kita right environment, kailangan maaram gihap kita mag-disconnect ha wrong environment. Kaya disconnect na. Ayaw na pag-inalang. I-disconnect na ito. Kailangan i-disconnect. Ayaw i-sacrifice imo life kan Lord for the sake nga gusto mo i-maintain an iyo relationship. At may daka sa kita, people pleaser kita. Bugto, as in, people pleaser kita. In the desire nga gusto naton ma-maintain aton relationship haira, malipay ra aton, na please ra aton, may da kita dirigin please. Diba? Nangyayari ito niya. So, una, choose the right environment. May da naman nangyari nga. May da na kita right environment, dilat kita napakadto, may cell group kita, di kita na-attend.
Diba? May service, dilot na simba. May mga training, dilot na attend. Oh, maybe na, haaton, kaya naton mag-grow in our own. Kaya naton maging fruitful in our own. Kailangan bugto, maaram kitahan value hiton nga mga butang. Diba? Amen. Next. Okay, so ano naman yun na rule? Han gardener. The rule of the gardener is may da duha. May da duha nga ginihimo. Kaya ang second point naton is, kung may da nakita right environment, we need to go through the process. Be willing to go through the process. Ano ini nga process? Let's read it in the verse 2. He cuts off. May ika-cut off, hey Lord. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. May duha nga hihimuon ang gardener. Hino naton gardener? Hino? Ang father. So ang gardener or if ang father, hiya ang responsible ang pag-alagahan tanong, pag-providehan water, paglimpyo, pag-protect, pag-provide ng fertilizer, sa amin ito yung work and gardener. Here, may duha nga ginihimo ha branch. Duha nga process. Ngan magkaiba iniya. Sige, balik anay kita. Kadali la. So, for every branch nga dili nagbubunga, ginka-cut off. Okay? Disconnect. Ha branch naman nga namumunga na, igproprone pahiya para mas mamunga pa. Okay, sige. Move na kita nga doon aton illustration. Hino ang branches. Ayan. Hino ang branches. Ay, paglingi ay iba, kita ito. Ako, siring ako. Hindi ikaw pa. Ikaw na nga. Kita ang branches. Okay? Kita ang branch. And there are two kinds of branch here, again mentioned. Ano usa, namumunga. Ano usa, di rin namumunga. Hain man kita dida. Okay, good lang ito. Ay, be honest lang kita. Okay, again, may duha nga branches. Ano usa namumunga, ano usa diri. Hain kita ito nga branch. Amina na lang imo self. So, maaram ka na kung hain ka dida. Ang branch, nga diri namumunga, anhon? Iga-cut off. Ang branch naman nga namumunga, anhon? Okay, intindihon tayo niya na, ala, ika-cut off na ako ni Lord. Waray na, evicted na ako bahay ni Kuya. Ano ba ni Lord nga? Ika-cut off. Sige, kailangan maaram ka na, kunain ka na nga, ano ka ang klaseng branch siya, ikuan na ito, admit na ito, honestly admit, Lord, adi na ako didi. Okay. So, malipayon ka pa ba? Malitaw. Okay, tiga nga natin, hand branch that does not bear fruits, ginka-cut off ni Lord. Now, ano ba ang word nga cut off? So, kung aton la own understanding, when we hear the word cut off, ibig sabihin, ginuutod. Diba? Pag may gunting, i-cut off doon ni guntingon. Diba? Or uot doon. But, if we will look at han Greek word hini nga, word nga cut off, it is not really to cut you off or to disconnect you or igtanggalong ka na, badon ka na ni Lord nga da. Ang correct signon bugto ito is to lift up, to fix, ayuson. Ako nabasa nga commentary, Vine Research commentary. Ini ko nga cut off, nga ginayakan nga di, or ginilift up, diri talaga yung nga ginuutod. Kasi ang tendency kapag may mga bago nga branches, or ang mga branches, dependihan season. Kapag mauran nga ni, pwede hiya na sayad hatuna, or pwede may mga mananap nga da, nagkakahugaw hiya, at ambunan hiya. Nga ng tendency, nanluluya hiya, nagiging mahugaw na. So, ang ginihimuhan, vine dressers or gardener, is diri uot doon. Ang himuon niya is, tatanggalon ang mga unnecessary objects na nakakaulangan iya growth. Tatanggalon. May pantatanggalon ni Lord. Again, may tatanggalon ni Lord nga mga patay, mga unnecessary objects that hinders the branch to grow. May tatanggalon ni Lord. Hini nga, fruitless branch. Dili nga i-cut off. Igli-lift up, aayusan.
Pwede ang gardener, magdarayan bucket full of water para limpyuhan, magdarayan higot para ayuson. So that is the process that the fruitless branch will go through para maging fruitful ito nga branch. Okay? So anong correct signature bugto? Ani pa kita kalibutan. It is possible nga nagkakahugaw kita, nafe-fail kita. May mga gindadara-dara kita aton kinabuhi nga naging reason para diri kita maging fruitful. It could be wrong lifestyle, wrong habits, wrong friends. So ano nimo ni Lord? May tatanggalon ni Lord mo. Wrong beliefs. May tatanggalon ni Lord. Ang mga dunot na, ang mga maghugaw, ang diri hiya nakakabuligan aton grow. Kaya don't be surprised if there are things na ginire-remove ni Lord ha imo life. I'm talking to the fruitless branch. May ginire-remove hi Lord nga certain things or certain people ha imo life. Maybe friend, nga di na nakabuligay mo, or maybe it's your jowa, nga di na nakabuligay mo, nakakahinder yan, imo growth. Ginire-remove ni Lord because naghihinder yan imo growth. Okay? Naintindihan mo na kay ano ko nasaktan yan na? Kaya may ginire-remove ni Lord. Nga di naman kita ng proning. I'll be talking, namumunga naman. Ano ang yakan hanaton verse kanina? Let's go back la. Nayakan nga ni when it comes sa fruitful vine. He prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. The purpose of pruning is for the branch to produce more fruits. So diri ka nagsignon nga, Lord, committed naman ako at church, nag-soul winning naman ako, diri mo nagadada igaalaw. Diri bugto. May dalagyapon himo o niliday mo. And that process is called pruning. Ano naman ang pruning? Ano niya difference and cutting off? Han fruitless branch. Kailangan maaram kita mag-distinguish. Ha fruitless branch, ang ginka-cut off ni Lord, ang mga dead things, mga unnecessary objects, aman ginka-cut off ni Lord. But bugto ha pruning amahin masaklap. Kasi ha pruning, God is removing living tissues, good things, good opportunity in your life for you to produce more. Tatanggalon ni Lord even the good things, good people, good opportunity in your life. And it hurts bugto. Kaya sometimes you will question God, Lord, opportunity man, maupay man ato, pero kay ano gintanggal, kay ano nawara. Kasi bugto, why you should settle for good if God has the best for you? Diba? Ini-share ko iyon, no? Way back, 2023, I was hired as city div. Baad to nga, nag-process ako. Nakadako top 2. So, gin-refuse ko because I was offered a good opportunity sa Summer College nga. Promotion, and then promotion niya, nga salary increase. So, ako naman, diri kasi ako nag-decide basta-basta kapag diri ako nagpe-pray. Confident na ako akong decision after several times nga nag-pray ako. Gine-pray ko talaga ito kasi nahalo ako magkamali. So I prayed, nagkamay ako leading ni Lord, and then may da ako word nga ginkatingnan. So nagstay ako sa Summer College. Pero not knowing bugto, nga may mga nangyari pa nga mas masakit. May mga promises nga waray kapul nga tuman. Ngan it really hurts. Malain yan masakit iya. So, nayakan ako, Lord, kaya ano nga, maupay man nato yung opportunity, good thing man nato, pero kaya ano nga, waray mo ginalaw. Ngan di ko na-realize, I was just questioning God during that time, but I was not blaming Him. I allow myself to question God kasi sometimes questioning God is one way of releasing the pain or our emotion. And God is not surprised
when we question Him. That's okay, bugto. Ayaw lang ikaw pag-question na, ayaw i-question, ano mo question nga dapat kan Lord nga duha tao kasi bangin iba't mangyari haira. Diba? So, at ako mga questions sa life, ato ito kan Lord tanan. So, later on, after pira ka bulan, na-realize ko nga, it is necessary for God to remove the good things and good opportunity. Kasi ang goal ni Lord akon, diri stable job, stable connection na iya. Naintindihan natin? Kita kasi, normally, kapag may ka na profession, we always want a stable job. Pero waray kita desire nga maging stable kita nga dakan Lord. Grabe tatong desire nga Lord, kailangan ko hinimuon, magparang ako, mag-process ako kasi kailangan ko mag-sacrifice, mag-gasto because I need a stable job. May plano kita when it comes to our career, pero may plano ba kita aton life nga dakan Lord? Diba? May plano ba kita maging stable kita nga dakan Lord? Kung ano yung plano, stable job, at plano ni Lord, maging stable ka iya. If magiging stable ka imo job, pero maparayo ka kan Lord, diri ito ni Lord igtutugot. Pero sometimes, nangyayarit ato ng gusto, pero may nasa sacrifice. Stable job ka nga, ato ka ibang bansa, ato ka ibang lugar. Pero kumusta ang imo life? Masaya ka pa ba? Di ba, bugto? Kaya, we need to discern or understand ang will ni Lord. Kailangan natin maaram kita magkita ang will ni Lord. Diri ka nagsignon that these people are good for us, nga will na ito ni Lord. Diri ka nagsignon nga, ini nga mga opportunity maupay yakiton, not all good things are necessary for us. Bugto. Diri ka nagsignon nga, maupay nga, kailangan na nato, not all the good things in this life are necessary for us to grow in our walk with God. Damo ang good things nga diri necessary. There are a lot of good opportunities, good people, but they are not necessary. So don't stop by asking yourself, is this good for me or this is bad for me? Continue asking, Lord, ini ba nga opportunity makakabuli ga akong pag-grow nga dai mo? Continue asking. Ayaw pag-stop nga na kung good or bad ba ini or malain ba ito para imo. Continue asking. Diba? Kaya, kita dapat as believers, may plano ka imo life. God knows that. Gusto mo may stable job, gusto mo makagamay da kalugaring nga balay. Pakiana bugto, may plano ka ba imo personal walk nga da kan Lord? Amo ito na ipakiana imo self. Kung maray pa, pagtikang na pagplano. Gusto mo magkamay ada plano na imo walk nga da kan Lord, kaistorya imo leader. Ate, ano na imo plano akon ngayon kuan kan Lord? Makakabati kayo itong mga mahiwagang mga pananalita. Hira ito't dakot plano at imo kuan. Life. Dapat may plano kita pag to imagine, kauupay tat plano para aton career. Pero aton career, diri ito magdadaraha aton na eternity. Tapos di mo ginbubus at imo tangis, at imo paniguro. Pero dinila ito kalibutan. Kung may plano kita para earthly pursuits, bugto, mas kailangan natin magkameda plano para eternity. Pagtikang na pagplano. Tikang-tikangin na. Now, do you feel like God is removing good people in your life? May na-feel ka ba nga mga good opportunity nga ginka-close ni Lord? Bugto, if you are experiencing that, it means God is proning you. Ginpro-prone ka ni Lord. And proning is painful, but it is helpful. It is painful, but it is helpful. Adingan niya ako nabasa na IG nga, connected diya ini. So kung di niyo mababasa, let me read it for you. Naya ka niya di. If I could tell you one thing today, it would be that your blooming season is on its way. God only prones when He's preparing. Again, God only prones when He's preparing. Ginprone ka ni Lord kasi ginpre-prepare ka ngayon ni Lord. The cutting away is always to produce more than you knew was possible. Pruning isn't punishment, it's a preparation.
Kaya kung nagparang ka, tapos waray ka kakarawat, it's okay. Kasi ang goal nila dai mo is more than a stable job. It's a stable connection. Bugtong ayaw kita pag-settlehan earthly success. Kasi it's not success at all. Settle kitahan mga butang pan-eternal life. May daim pa ka-eternity. So, again, pruning is just a preparation for you to become more fruitful. Preparation lang yan ni Lord. Hinunganhian, naka-experiencean pruning ni Lord. Ano man, ginaway mo na ni Lord? Basahin natin na Proverbs chapter 3, verse 11. My child, don't reject the Lord's discipline and don't be upset when He corrects you. For the Lord corrects those He loves, just as a father corrects a child in whom He delights. Bugto, sobrang pagigugma ni Lord imo. Waray niya ighatag ani mo ginepray. Sobrang pagigugma ni Lord imo, waray niya ighatag ito nga imo desire. Kasi maaram hiya that it's not good for you. Diba? So, now, hino nga di ang gusto maging fruitful it imo life? Hino gusto mag-move from fruitless branch to fruitful branch? Amen. Sayang labog to. Kasi, ang damo ang gusto maging fruitful but di willing mag-go through a process. Kailangan willing kita i-prone, willing kita mag-go through ang process ng himunan gardener. Remember, nayakan ni Bishop Oriel, fruitfulness is the byproduct of growth. Therefore, you cannot be productive without growing. Kailangan natubo kita. Natubo kita, nag-grow kita spiritually. A healthy spiritual life will lead to fruitfulness. A healthy church will grow. Di rin mo kailangan piriton ang growth. Basta healthy na growth talaga ito. Natural ito yung nangyayari. Kaya, healthy pa ba kita? Healthy pa natin mga cell group? Healthy pa ba natin mga relasyon? Kailangan ito bugto ayoson. So, hino ang willing i-prone ni Lord? Gaano ka willing? Kung willing ka, di rin na ito ga-answer ni Lord. Nayo na ka nagbay na kang magtinangis. Okay, so last, ano una? Choose the right environment. Ikaduha, be willing to go through the process. Ngan, ang ikatulubog to is establish a stable connection. Stable. Sining ko pa iyo, ang goal nila daton maging stable kita nga daiya. Basahin natin na verse 5. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. If you will notice bugto, many times gin-repeat ang word nga remain in me. Remain. 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 Many times. Kaya it was actually repeated 7 times. Hinilahin nga passage. Ano ba ang kalasignulhan remain bugto? Remain is similar to stability, consistency, and continuous. So therefore, bugto, it is impossible for a branch to be fruitful kung waraya stable connection. Kumita na ba kamuhin? Mais nga namunga, sige na imubalhin. Okay, next month, didi ka naman. Okay, didi ka naman, liwat sunod. Diri ito namumunga bugto. Pwede mo lang ibalhin ka usa, pero ikatuloy, ikaupat, diri ito mamumunga. Success and fruitfulness requires consistency or stability to our commitment. Without consistency, you will not grow, and eventually, you will never bear fruit. Bagto, we cannot expect nga mag-grow kita kung nag-journal kita once a month. Kung natin kita cell group, twice a month. Kung na-church kita, twice a year. Waray ito stability. Waray consistency. Waray ito growth bugto. If you are concerned or serious about your growth and fruitfulness, you must decide to stay. Bisan
May mga diri maupay nga ada, bisan na ka na challenge, stay la, padayon. Kasi kailangan may stable connection. Remember this, growth is a result of your consistent commitments to God and His principles. Take note of the word consistent commitment. Diri automatic ang growth. Silang pangalan ni Nurse Recano, ang pag-grow natin physically, natural lang yan, di mo kailan pirito, napausa ka lang, dag ko na yung braso. Normal lang yan. Nadag ko na ni mo tiyan, di ba? Katini daw timtiyan, dako na ito. Normal lang yan. But spiritual growth, diri hiya pugto nga automatic, you must be intentional. Can you say the word intentional? Louder. Yan. So if you are serious about your growth, about being fruitful, kailangan mo maging intentional. Diri ni, sige na maging fruitful ako, taxel group leader, madasig man. Pwede ba yun? Okay lang ito kayo, magdasig man taxel leader, taxel member. Naging, mag-grow lot ako. Bugto, individual iniya. So, imo cell group, be stable. Ay, pag binurubalhin, dito na ako kan kuan. At church, ayaw sigin balhin. Diri ka mag-grow. Daya ka nga ni-requiren, grow where you are planted. Bloom where you are planted. Dito tubo. Amo itong right. Waray po mali nga church. When it comes to growth, pwede malin aton pagkita. Pwede malin aton impressions. Pero waray magkamali hilod kung din ka niya ginbutang. Waray magkamali hilod dan imo sa leader. Waray magkamali hilod kung hinan imo mama. Diba? Waray magkamali. It doesn't mean nga diri dati imo sa leader nga mali iniya. Diri na ni ahom ka diri dati mag-explain. Hello, hiyo. Diri to yaan siya bugto. Bugto, if you cannot be stable, you will lost a lot of opportunity. Hino ang ginataganan promotion. Di ba? Ang ginataganan promotion, unstable. Ang nakikitaan nga may consistent commitment. Di rin pwede promote and permeate. Di ba? Office, di rin ito ginpa-promote. Di rin ginpa-promote, ang waray naman la accomplishment. Di rin ito nan siya. Same gihapon na pag-abot kan Lord. Damo ang gusto itapod ni Lord aton basta maging stable la kita. Now, if you want to be fruitful, if you want nga ma-live out mo talaga ang life nga may dakan Lord, di really enough bugto nga may daka right environment, kailangan mag-go through kan process, kailangan maging stable ka talaga. So kung di da ka nga cell group, di da na. Kung di da ka nga church, di da na. Kung di da ka nga work, di da na. Ayaw, sigihan, balhin. Kay magbalhin ka work, 5 years ka din una nga work, promote ka na unta. Pagbalhin, matikang ka na lata, ubos. Di ba? Matit nangyayari nga, pag sige balhin, mo lagi hapon ito, yeah. Waray bugto perfect nga workplace. Tanan nga trabaho, may makauurit, may toxic, may maraot, may mahusay. Tanan nga workplace. May adahiton. Tanan. Ada nala kung paano ka mag-respond. Okay? So, ano niya ka ni Lord? Those who remain in me, those who are stable in me, and I in them will produce much fruit. Damo nga bunga. Bugtuan, pagiging mabunga nga dakan Lord, dirito ang kakadaha talent, dirito ang kakadaha skill. Ano niya ka ni Lord? As long as you are connected to the vine, you will produce fruit. Waray nga yakan nga, kailangan talented ka, kailangan sugad ka hini, kailangan may achievements ka for you to bear fruit. Ano niya ka ni Lord? Remain in me, and I will remain in you. And as long as you remain in me, you will produce much fruit. Maybe because bugto nga, diri kita namumunga. One reason is that may problema and connection. Naka-experience na ka mo nga, nayakan ang imo wifi, connected, but cannot provide access. Nayakan na akong book nga nabasa, pwede, you are close to the vine, but you are not connected. Pwede ngayon hiya. Kaya kailangan mag-troubleshooting kita yan na. Lord, nag-journal naman ako. Nag-cell group naman ako.
Lord, naghihimo na. Pero di lagi pa ako namumungat. I-troubleshoot natin. Kitaon natin kung diin ang may problema. Diba? Kailangan. So, haimo wifi, makikitaan mo ito. Connected, but cannot provide access. Diri ka naka-access. Feeling mo connected ka kan Lord, kinaga-journal ka man, pero wala ka ngayon ungod nga access. Haiya. Posible ngayon ito. Okay? So, paano ba kita magkakamiadahin stable connection? So, the best example is an wifi gihapon. Hinon may wifi nga di. Mga wifi. Okay, damo, kita da nga tanan, ano? Kapag ada ka iyo balay connected kan iyo wifi, tama? Pag ato ka na workplace, ano nga wifi ani mo na ko connect? Ano iyo kanan balay nga wifi or kanan workplace? Siyempre, diri ka na mo-connect. Kaya ano, may limit hiya. Kung pirala ka meters, and pwede para connected ka lagi ha. Now, if you want to stay connected, iyo wifi, diri ka pwede magpaharayo. Kung di dala tubtob ang connection, diri ka na pwede kumadi kasi diri ka na makakonect. Bugto, kailangan maaram ka kung haaton walk kan Lord, may limit gihapon kita. Ayaw pagkadto ha place nga mawaran imo connection kan Lord. Ayaw kita pagpaka-superhero nga kaya ko to. Kay bangin sumugad ka kan, Superman nga unbrief adiha gawas. Superhero, di rin na siya, iniba. Again, ayaw pagkadto ha place nga mawawaran imo connection kan Lord. Ano ka rin signon? Ayaw pagkadto ha place nga waray ka na connection imo si leader. Bugto, bisan ka pa mag-chinorge kapag waray ka si leader, manluluya ka. Misan ka pa, ano ka damo, hanimo, babasahon nga po kapag waray ka si leader, manluluya ka. That's true, bugto. Kapag waray ka pastor, waray ka si leader, manluluya ka. Ayaw pagpaharayo imo si leader. Kaya kung mag-apply ka trabaho, una mga question, Lord, maupay ba ini para akon or diri? Ikaduha, connected la bagyap ako yung taxi leader, connected la bagyap ako yung church, dapat damon imo question. Diri lang masing, Lord, may din ako ipapalitan sunscreen. Palit na ako, Lord, kuan. Siya imo purpose, imo trabaho dyan. Magto remain in the place where we can still connect to God. Una-una iton. Kailangan aadalagyap kita kan Lord. Hino an perfect example when it comes to stability. Nakilala ka mo kan Ruth, ano? Kitaon natin niya iginiyakan. Nayakan niya kan Naomi. Don't ask me to leave. To leave you and turn back. Because wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people and your God will be my God. Karasat may cell group member nga sugad hini. Amo itong klasin kasing-kasingan mga believer, mga disciple nga marasa talaga i-push pa ora-ora. Kaya amo init the best, may stability nga ginlolong. Itong amoy ng mga klaseng believer nga, ipupush mo talaga at ira full potential. Gidsa diri mabaya. Hino nga rin maging sugad kan Ruth. Hino nga diyan may mga Ruth na yung mga cell group. Ito nga, di ka kayang ipagpalit sa trabaho. Di ka kayang ipagpalit pera. Di ba karasat may cell member nga sugad dito? Nga, ate, diri ako mag-a-apply dito kay diri ko ikaw makakaupod. Oh. Kuya, diri ako dito mag-trabaho kay diri ko na ikaw makakaistorya. Di ba? Sana may mga root kita, magto. Ruth, ano sa nga example nga gusto niya stability. So, ano nangyari kan Ruth? Ano naging story niya? The best and story ni Ruth. Because he chose to have a stable connection. Haniya leader, haniya shepherd. Grabe nga blessed ni Lord. Nagtikang haiya, hi David. Ngan, hi Jesus. Diba? Hinoy din yan gusto may stable connection ka kan Lord. Amen. So, kaya ka maglinakot ko. Sul group nga, hindi ko na, joke lang ta. Okay. My question is, how is your personal connection to God? Reflect daw.
Di ba, I asked you kanina if you are the fruitless or the fruitful branch. How's your connection nga dakan Lord yan na personally bugto? Maybe for some reasons, na-disconnect kita kan Lord because karadamon distraction, because of responsibilities, because of the demands, life, ngan mga unhealthy lifestyle. Bugto, let me read you hini nga verse. Waray ko igbutang nga da kay, di ka mamati, pamati na lang mo. Isaiah 30 verse 18, nayakan ni Lord, the Lord is merciful, and He is waiting for you to come to Him so He can show you His love and compassion. For those who feel like you're disconnected, for those who feel like may dakaalangan ayos ni Lord and connection na imo, ano niya ka ni Lord, He is waiting for you. Hinihintay ka lang ni Lord. Ginihinulat ka lang, anak kan Lord. Kaya bugto, pagkabuhat kita. Yan na, what we're going to do